Самбо халклар арасы турнири адында Афган Джинги курбан оланына Дмитрий Маврадия турнирде 10 такым пай алдылар. Нышанады самбо güreşi тренери Петр Куром. Bu турнире катыланнар бүтүн Молдовадан келдилер. Хепси командалар аңгылары самбо илан занатланырлар, катылырлар турнире. Турнирин ачылышында пай алдылар спортчулар Дмитрий Маврадинин аскер достлары, сенселелери. Кишиневдагы Русия билими хем культурасы меркезин темсилчиси Артем Науменков нышанада не меркез бу олай кечирилмесине хер ел дестеклер. Для этих ребят, безусловно, важно знать не просто... Бу ушаклара дейини ел бет күйөнемнен билме дил стадиону, ани оннар спорт ярышмакларына келерлер. Бана калса оннар лазым билсинер Дмитрий Маврадинин яптыкларыны. Хем о не нышаннер бу лав халклар арасы аскер боржу. Бу урда Гагаузия Афган Джинги ветераннар бирлиги büyük işi yapırlar. Şükür ederiz onları bu iş için. Большое им за это спасибо. Гагаузия Башкан işleri Bakanı Pavel Tulba nışanladı ani автономиянын her bir yaşayanı lazım bilsin Afgan askercilerin kahramanlığına. Bizim davamız hem borcumuz bunu aklımızda tutma. Bu iş için şükür ederiz Sport Bakanlığı'nı hem Afgan Cengi Veteranları Birliği'ne. Sportçulara iyi başarıları dileriz. Гагаузия Gençlik hem Sport Bakanı nışanladı ani Afgan askercileri adına sport olayları Гагаузияда may her ay geçirilirler. Вот сейчас у нас в конце октября тоже в Кангазе будет проводиться турнир. Bizim kalender planlarımıza göre her ay Afgan askercilerine turnirler adanırlar. Oktyabrinin sonunda Kongaz'da geçecekler. Biz Afgan veteranlarının sıkı bağlantıları tutarız hem aklımızda tutarız onların kahramanlığına. Помним, чтим их память. Dmitry Mavradia adına turnir kısa aralıktan sonra 6. yıl sıravardır geçirilir. Afgan Veteranları Birliği'nin öndürücüsü Petr Mavradi şükür etti bu iş için Sport Bakanlığı'nı, Kişinev'daki Rusya Bilim hem Kultura Merkezi'ni hem trenerlere. Her birine şükür ederim. Sportçulara da iyi başarıları dilerim. Turnirin çıkışlarına göre yüksek başarıları gösterdiler. Nikita Peyogla, Gleb Kleptinski, Roman Nedyalkov, Denis Nikologla, Nikolay Muska, Ivan Brashov, Artem Kambur hem Alexander Nedo. Aluna Terzi, Vyacheslav Kısa, Maria Kazaku, GRT Haberler.